tuku ya Njuma tariki 5 cha mwezi wa Disemba mwaka no yotiri wa 2025 mbitikire kuwate weni akirinde to chia Meru TV oro wantu ne Angeli wa Cheupe wa mbita muthoni wa kiramana tuthiatireke mitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya na kinya ututhiatira Crisignet na Pang Meru TV kenda kugwata ndeto hii na inyingi mwananile wetu wa mathitho ni Paul Wangujiri tukiambiriria ni rechireketie utukinyela methene yetu ya ndeto kumakiri mwandiki wetu wa ndeto mwendi ulaibuni Antere Chiaburi ni aranende nyuma ya nyumba ya ndeto ya Meru TV kumba kuthireke murika ronoro mwe kurumura wethiri akiyirwe nyumba Antere Chia maiyene Intere Raburi nende no betu kuthira kiambukiro utethi kumakiri atongire na kinyantu abawendi bubwe yarabethete bakimwakira nyumba gichokia nkatho nacho kete nkatho kira karibaba mwakirite nyumba na kuruki kuria nende kinyabangi beta na mbere na kumba kwithira bakiwatila ntu baraba tiuchumba riboti mwandiki yetu wa ndeto mwende olaibuni nyuma ya mwakuruma kuma maigene mitone wandini akirwa nari rieto muire kikwirwa ni nyumba keno tiwate na kinyanto akuria Meru TV ya murekererwo no rono kinyila nto bakeo arakiaria Faris Kenywa Samenora ne mukaririgite wa murandi yo akiaria arwa manto ne yarari kathombe ndo kulukira ngwataniro ne yaraumbekire na mwakuru yo ari na akuria mwankathai turiaja no tubogo chokiria mwathani katho na kumwira ibwega no tumwathani na thithite manto jamega kiri bautwi meri ere thiri nyomba ya mamu ujo ni aire utikumenya ubwinde na nyomba ya aire ya thira neko ya thira tuona nteto chieke mitandao chiekirwa ke mitandao chiekirwa ke news twachiona na ntu baba inge bandingira thimo bange bamburia samina atatu kathithia no tumwe kuru nyomba we kuya na uni ndejira ndariunga ntura ezi bukumenya ndethira ngwatanirwe nene muno na kambuire ketha kuri antu pendete imwiri gacu ndo buchokeria nkatho babu bara baitire into biao utaitira miti yenu miundene yenu na tutoto twamekishwa nyomba kugitatia egwakwa na yojura ageta na mbere Samina tharikirite atongeria baraba thuri na tayari bare mobisine mtu akuote mutongeria kinyomo akinya muciyo kinya nyuma ya kiriro kia mwekuru yo akibauria kureka kuringaringa ira kariteri nyuma yo banenkera kura cio na ndenda kuga ujo kiri atongeria bara tuthuraga ugo wathura we mutongeria ubatere kwethirwa we mutongeria ukomba utethia antu bara bakuthurire. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila yetu minkuga ojo ankuga nonto antu baba inge muno nkuona bakirira nonto bakwethirwa atongeria bara twathurire 2022 tukurekia tu banenkera ite so abathura beta urathira thurire ore MCA urathira thurire ore mujumbe urathura ore senator urathura ore women rep urathura ore president bara bote twathurire ite bila byo twathurire mwananchi akuthurire kenda ambenefit kire ogwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akuthurire kenda ti wita urirwe inara ogitire atia waumire turia mwantu beto utiomba kuthurwa waregio kujukia kura choko matukantu bara bakwere giti mberaga antu utemwanya jo mtura thuri na mwalimu ura we kirasine utemwanya jo kuthurwa mtura thuri na daktari ura gweta sibitari no ndo tariki thata na kurwa muchara na abwe viongozi bara bathurwa 2022 ibo kurwa muchara obatere kuthurwa kikinya ke mwananchi na chiondo no ntungo geni akwere turia mwantu beto mwere kinarere ya muno nyombe wako ya lakini utemuntu omba kuomba kuja kumutethia. Bwana Yesu asifiwe. Kulukina guchokia nkatho cia mwanya kreatorio amo na ntu bawendi we bara bachumirie na kurita interview kire utethia mwekuru uyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Marieto kimugani rote menya betomire mwire kimbono kimpendete mwathani unia nkugwende na nkatho nyingi muno naruga mbetita kurugurirwo nyomba ngabucokeria nkatho kanisa atori na inyacho ore na mwire kabwinde na inyanto bamilia nkuga ibwaga sana nti bakwaria nkorokia ikugwiru na nkuga kaba kenywa no tomato nyanto ara mwire gachware meri nejire arantururira na reja no ngunge aratugwate turaturura montera turika kaba kenywa batwe muntu uri atwitikira ari ombere atuge yi mwana uzu wetu nekyo tukuwa kabae kaba kenywa tukuona inde janiria na muchoreo kwaja weta wa mugambi manyara aratuma na ntora hizi tena sawa ila tware to kwinye rwi mabati jara kungana itwejaniria na mugambi manyara ajara atumene atuma PE office yewe twejania no aja neja tuongera mabati toma kwimba nyumba. Bwana Yesu asifiwe.
Ugathima nyanya Murungu agete atia bo nyawa ikomuchokeria nkatho no tunantetheria ti sawa sawa na babu bwire kubuchokeria nkatho na ndauga mwathani Murungu ro tharimanaga arogita kubutharima. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Ibaya muno mwandikitwo wa Ndeto Mwende wa Laiboni no thubo twambiriria Ndeto cia Meru TV oro na njira ikinyanilite musafara yo kuringira ndebe kya makene pe no kayuete na mbere rware yukumete ntuku yele na rane rware baliongete ndene gicigo mbunge ekya North Menti akyama bakya makiba kyariria kari ibaborete ochumire na kuruki kweta na mbere na uciandikithia kire na utonya akyamene kya no pe urenjire emwe ya kuyika kya makinkuru kyaraborete nende bake watembaru no tukanyele kaina chui mwene riboti ya mwandikitwo wa Ndeto Adams muturia wa Thirinja. Amerure utwembere twembere ili wale utwembere tule na jenero polo twembere ili wale utwesawa aja maja tepeo antugo yele muthiatano kya makano bono gitete na mbere na musafara okuinyiria antumba kitha ichandikitheri kya makia account ya Meru tugero reika makia kwamba kutha kilunga ndene gicua mbunge yake North Menti akiaria kiama bakia makiba tongoroetu ni secretary general kya maki Karuti Franklin ibombete kwithira bakuria kariba North Menti na Meru ondo komba kwithira kyo yakura kenda otiere bakomba kwithira becha la tongora baraba kwenda kire kithrono twitite tuyeta tobwera anto ibochiandikithia kuoya kura yukia kure ku nio longo ya utara mutongerio ro kwenda na nkwera iboya nonto bakubure anto beshima mutebara batoranyire ne kuringe tuma nonto inyoka ringe tuma no teringa kuro tara mtoro kwenda kana wengo kwenda kwenga imanto ya ugeri kwanto beto nikira nkoburomba ibuichi andrekethia bure aringi bakura nekenda 2027 wekira mtoro kuona akareta maendeleo ndena ya Imenti North akareta maendeleo ndena ya Meru County akareta maendeleo ndena ya Kenya yetu kiama kirugo mtu wanda itengoge twacemania ndene mtu agwete kire agwete pesa sawa oni betagwa mugoreto kuga kikyo kiama geto kya Meru kuma ntonyere mwanka dosi atoko wera ntobeto especially agency ore na kura tafadhali chumerio linge kura ya kabobo chani barombete Meru kumba kwitha kika kya makika no peo ba kwikionka kya makira kina Meru na kira kibateri kwitha kwa tombaruni ya Meru na Kenya yonthe nkoboroba nete yo kenene kama katibu wa chama keno peo nkoboromba wara bwe byamene birabinge birabye na Kenya angayundrie mwanga ondriem nete yo kenene nkobodhaida kukume kya mene keto kya Meru keno peo kya makira kya ngiritie ndene kazetu Meru na kurenjesta nesta 549 ash warejesta wagunau otweka mumemba okiama kenopeo Makanopeo kimaanisha National Ordinary People Empowerment Union na Meru ikugatere ikiama kyakugwatanira gukiria mtonze goro na ikiarama ikiama gekene ngazi twinde tuge tupande ngazi pamoja nopeo ndauga nopeo ambera tupande ngazi pamoja nopeo nonginya tutigire twinde tugwetanya safari turi amore na icyo tuona twamberie mapema ndio best vijana tuga mapema ndio asanteni sana Mungu vya buruba wete kya makike thira kiriko gunibona ne kira kariba kaunti ya Meru bomba kwitha bakieka otira tongora bakomba kutha kithura kire mwaka ngire 27 thira bakithura na tikiti ya kya makanopeo rera antu baba inge bakathurwa na kya makanopeo rena ya Meru County totera muluya totera mweko totera mwekamba anominetwa ndene ya County Assembly ya Meru tukanominetiana beto ba Meru mbunge bionde bya kaunti ya Meru weta na mbere monga kiumia twitite ngiripotera Meru TV kuma tiene Becanda Msimuturia wa Thirinja Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja. Minister wa urimi nthigurune ya Kenya yikene ya Mutai Kagwe nendiri wari na aliungite
kaunti ya Meru nethira gikinyantere chia Igoji West na rethirete akiaraniria na arimi bairia na nkuruki komba kwithira bakigunika na matangiana ya iria gichomba iraita wa Akulas kuma akirithirikari nene mutaika gwa kiariria arimi na berete thirikari ni na mitaratara ya utira urimi bukomba kwithira bukiukira na mno urimi ibwa iria na randu kembethe barombi kumba kwithira bagichunkumania na urimi no tukinya urimi ne kwina mbecha riboti ya mandiketu wande Tonjef wagituma. Nawe Minister Worimi Ajanthiguru ne Mutai Kagwe na mujumbe wa South Imenti Daktari Shandrak Mwiti Gideon Kimathi ulitaga ngugi obisine ya Professor Kithure Kindiki MCA bagicigo mbunge ke na tongeria bangi kathumba ni bakinyite ntere cha Igoji baruguru nikenda bakaguna arimiberia na kura cha gwikireria ntereji kiatho nakyo kigarukite na kwaga siasa na mbere ambuge antu betu twiteni ngugi batu twekire siasa gukuraja kura ikuthira twaugire utimantu jakura amini jako mantu akwari mantu akura kuromba kura na uni ntu kuromba kura itwaringire kura na kurire tukurira na ndicha 2022 itukwara no betu wotu bugete kira tukale thirikari no ntuino intobiri siasa bandu na we are not as foolish as we look. Sisi tukae kwa serikali na mtukubali tukae kwa serikali tukamue siasa ikifika tutaongea ile siasa ya mambo ile inasemwa kule. Mimi sitaji hapa kwa hii uwanja, ndio nasema sababu kuna kura pale, tunakuja kujengewa daraja ya Nithi ile imeua watu wetu sana. Na mheshimiwa rais akiendelea hivyo tutamsahau kweli? Sisi tutakaa kwa hii serikali. Wewe ukitaka kwenda kukaa mahali utakaa, enda ukae huko. Lakini sisi tutakaa kwa hii serikali na kwa sababu ndio iko na matunda. Batu itware opposition igitara kiraitu murungi igitarara moi. Na itu ijotege ntutuona aku. Igitara thirikari Mwai Kibaki kiraitu murungi na nde thirikari ne kabisa ilo tuonere maendeleo jatu inayo South Imenti. Ni makana tema. Kwa hivyo South Imenti tumekataa, sisi hatuendi kwa upinzani. Nkurukia tongeria baba ni bakuga kithurano kinini kirakarikire ntere cha Mbere North nikionaniria gikinene ate akariba Mount Kenya bagakara thirikari-ine. Sisi unajua kulikuwa na mtihani hapa Mbere North. Mtu mmoja akarandaranda hapo akasema atakaa hapo mpaka achukue kiti former. Profesa Kindiki naye akakuja akasema atakaa hapo mpaka achukue kiti. Nani alichukua kiti? Kindiki urajukiria kiti. Na ndio tunauliza tu Senator Mutai Kagwe ya waziri wetu. Vile tumeonyesha example, Mount Kenya tutakaa ndani ya serikali. Kwa hivyo sasa Mount Kenya yote hata wa mjirani wetu wa pande ile adhoni betu tukareni ndene serikali. Hii mambo ya kurukaruka na emotions. Mambo ya kurukaruka, kutengera na emotion. Hiyo sio sisi. Hiyo sio sisi jameni. Eyo tigema kurugaruka tadu mataramenya ule maraugari. Hiyo sio desturi yetu. Desturi yetu kama watu wa area hii ya Mount Kenya ni kuketi chini na kuzungumza na kufikiria na kuona mbele na kuona nyuma pale tumetoka na tunaenda wapi, tunafikiria, sio kurukaruka. Ukiona mtu anarukaruka, huyo mwambie wewe kinyete. Na ndio kuona ukage na by elections. Before by elections, watu wanasema we atashindwa huyu, atashindwa. Jameni, results inatoka. Unaangalia, unajiuliza, kwani ni mambo gani inaendelea? Vile mimi nilikuwa nafikiria, hiyo ndio ilivyo. Nara kirikiria waziri wa urimi akuga kiri kithurano kinene kijite akariba kirimara ni bethere bagikara nthi kwaraniria bakamenya ni mutongeri uriku bakanenkera kura ciao. Kutoka MCA mpaka president, uongozi ambao utafaa watu wetu, ni lazima kila kiti kwanza tunazungumza na tunafikiria.
Ndio hiyo kitu napatia mtu fulani ambaye atasaidia wananchi. Hivyo tu. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibaya muno Jeff Wagituma no tuvoriboti una njira ya ukinyaniria nyuma ya video kumba kwithira chigitamba mitandaone chiegie Wagi Anthony Nendere Island Kamenjo na chumiritie na kuwa kwina bata ya antu na kinyatungire ukaranthia mona uchwira ntaira Wagi Anthony bune ndi nontu kuringana na bura mitandoni yake kumba kwithira gitumirwa buthu kukulukira gutuma mbicha na kinya video hira chicha Wagi Anthony. Riboti ya mwandiketu wa Ndeto MC Mwitonga. Riri igita riri kuri na maramari mantu ja Wagi Anthony mantu ja ndwa cia kinja muciari umwe nombite kwithirwa akiariria na gutara mugongo kubatha na kubera rui mugongo kajukomba kuthira tutegete nontu bwa gitumi keu tukaranie ni boya nontu bwa kumpakanya kaka kwaria kiri Meru TV yitore yakwa ni Elenio Kamenjo na mbithaira ndi mukristo nkethira ndiri muntu wa kuwatanithia antu ireta wa mediation nkethira ndi muntu okuruira kichianto na ndi director wa cukuru etawa Kauma Training and Empowerment Center ko wetu Tigania West sub county. Ingweretwe muno nontu bwa kuona kanya kambo mbakwaraniria na antu betu ba Meru ku tukigwata rutheto rwaro gwita na mbere nara twagikanya kakwaria mantu ya kuthukia ana betu bari ira muchungu agwita ribu twagi ntuko 16 nikenda tomba kuicokera na tuichiuria bibingi nete ontu twina thina nyingi mwanka Kenya ikethira nio number 1 na mantu ya mathuku ya gwitwa sexual and gender based violence. Riu oni ndire ao nontu bwa mbere kuri clip kana ko mbicha ya yere Jumatatu kiri na mitandao ne ndamiona mwekuru awati anto baba inge bedra bare ubakiri tango inzo ku mwekuru na kurira lakini ote wakwenda kuthikira ndaikwa mwiri yokwa yokuinaina na ironda ugire nini kamchoe mbere anto ba Meru ntheto uno mwanka tumiaile na metho kunu na tone boto amidiria mama atwira thina nethira bonka mwene amithambira othio thai kan kwenda antu ba Meru tuithwaniria kabisa nondu tutena kichunje kimwe kiwitwa mwekuru muchie utemuchie yuri au kenda tuiciumia tona ni ata tukakaria ekuru aticio itikeye kwithira mikarire ikomba kugua ito ndibura mbatire mila yetu ni auga na kwithira kwena gaps kwena boundaries kana mwanya na nonto mukoro nare na aro yekie mukoro nari arone mwekoro nare na ekombi mwekoro nari ekombe ne gya na Kenya chia nare bakie kware na aro ya mvaka nirie arone kokarere au mwanya yoyoreo tutumba kwethira mantu aweto incest kokario nonto baikando kambuge atere mantu ya kuwetwa muno na ulare ntena uma woni kaya ingiete gitare twethira twina kanya kakwaria mantu ya uyario ya gender based violence ni kamwathani aruo ya gitare awe kuona ni angwira etura kuritwa kwikira antu inya kenda baumerio tura baetekeria mantu ya ukarika ya tura ya ithi ya tura ya ingeli na muntu akeyo ya weta aithaira no akwa nturene yonthe nende ipo bwega nkwenda kwira aritiba ngwe bathirikari babethaira bakingana na mantu ya ukutethia bara baumbite kukuma thinene u na civil society bara na boba tethakia survivors na yangi hankwenda obwa pongezi sana nonto nende mantu ya turi ya yekuru na ndene anto bakuwata inya ya kumerio ya weta now tukiaelie twina ntere inge kinyalo ile wao kuwe
luire ni mweri muthiru kwikalika watirwo karitirwa ngui nthuku na barau bakurita cio na bacoka bekira kinya mucuba mwiri yawe kwina kangi oloire ru na ruo karitirwo ngui nthuku mwanka kana karakua now endi tutomba kuwa ni nae gembe kalare yonka thina ire kuonthe antu betu katukaiciomia tone ne ate tukagwatanira kenda tomba kuthiria thina ira ikuriana betu nondu uti wise thirikari ina uri woni ndalthoma achongo bauga an mind is a devil's paradise thirikari bwiko yonto ana beto bojura barabarene batena ngwe ana beto beta kunywa bangi beta kunywa changa beta kubwira manto yange ya mathuku mwanka bakaeta irabaina njirene kana ari bangi babaritira ngwe inthuku thirikari uriko maendeleo ya wanawake mwekoro maendeleo ya wanawake ni kario kwera dunia ndi akabakara kwa chio na inyoure otugwanie tena kama maendeleo re uriugata urikwata ndakwelenga mwekoro wa maendeleo ya wanawake botanjira ekoro na koro itoloi tokaelia mwongo yothire buru twana tweye totena tuinge itwathirire turato tine tutokorita ngoimbo runa roto urakinya twatukenye turita ati antu beto mwekoro mukuru ito andankankanthi muchongwa wa familiarity brings content ana mwana kare akomenyo imuro ina kawo imuka mukoro kare akomenyo imwana okia kawo ni muka na tena jangi ni jaunderekia kwithirwa nkiona na nkigwa mbeta MC Mutonga nkiripotera tigania West Men TV. Tukarekana na ripoti ya mwandiki tu wanthetu MC Mutonga Friend Matiang'i nura wari CS wa kithomo au kabera achiumirite na kumeneria nene thirikari ya Rais Ruto akiwa nende kaitenekane ndibangaratanĩtie kithomo kumarira bayukirie wathani nkuruki akiwa thirikari ini thirite gitumira botho kumbe chacha mwingi. It's shameful. We are debating about junior secondary school teachers. 20,000 of them, instead of confirming them. And now go to the second part of taking another group of intern teachers. Sasa, ni kusema we don't have money to pay them, so we cannot confirm them. But we have money to hire 50 school buses to take people to the president's meeting in Ukambani. And then from there, we tell people to queue. We give them money, 1,000 shillings each. You know, haya ni mambo ambayo unaona wewe mwenyewe, as President Kibaki would ask, wewe mwenyewe unaona na unataka waambiwe. You can see what is happening. I've been pointing out to people in by-elections. In Nyamira, where I come from, there are by-elections. You know, some of these things, my brothers and sisters, are just a matter of common sense. It's not even politics, it's just common sense. The salary of an MCA, let us round it off to about 150,000 a month. If you are going to, because after this by-election, that MCA who so elected will serve for about 22 months, because it's 1 year and about 10 months. That comes with a salary of 3.3 million shillings in total. That's what they will make. Now, a ward, the way we know it, is a group of villages. In ordinary circumstances, you can walk around a ward in 1 day. Just walking around 1 day. Ama namna gani? You can walk in some of these densely populated parts of our country like Kisii, even Kiambu here, you can walk around a county in a day. Then you take 3 choppers. To hire 1 chopper from Wilson here to that place is 1.1 million the whole day. 3 of them is 3.3 million. So honestly, if your brain is functioning, why don't you actually call that candidate and give him that 3.3 million and tell him, have fun? Or tell him, here is the 3.3 million, you serve these people for free until election time. Sasa ukipiga hiyo hesabu, uongeze hizo pesa, plus the ones that are being used to bribe people, plus everything, in a ward. I was working down with some leaders, looking at some ballpark figures on things that we are hearing and seeing. Some of those that you see, the bribery going on. And you discover, if you spend about 200 million in a small place like that, about 2 or 3 wards, if you give me that 200 million, I'll ask you for 20 secondary schools, and I'll put 10 million shillings each in each of those secondary schools. I will expand them spectacularly.
and then lift the burden of the parents who are going to the schools. Lakini sasa muende mpewe pesa every week, mchukue 3-4 million shillings mnapewa, na ni pesa ya security na ile ingine. Munaenda ingine mnagawanya hapo katikati. Then you end up in the village to ask people to queue so that they get 200, they get 100, and so on and so forth. It's actually shocking. Please listen to me and tell this to our people when you go to the counties. There is no empowerment that you can ever give a population than access to education. Access to education is the strongest and most powerful empowerment you can do to a population. Sasa mzee, wende kupea watu shilingi 200 na maharawe, their children are not going to school, they will not afford going to school in January. What are we actually doing? And you know, all these things we are experiencing are as a result of the chaotic public policy infrastructure of government. Now tukiongea hayo, that is why I want to talk about it gently, nicely, in a matter-of-fact manner, because it's common sense. It does not require you to have a PhD from Harvard. It's a straightforward matter. So let us focus on this. This is what I'm asking you, my brothers and sisters, to do. Tuko kwa shida kwa nchi hii. Na shida wananchi wanaiona kila siku. Na nyinyi kama viongozi mnaijua. Na sasa bahati yetu sisi kama Jubilee, we have been there. We have done it. So let's have the opportunity to fix it again. Hiyo tu ndio tunauliza, hakuna kitu kingine. We are Ripoti yetu nankira kanya gakunoka kire chunji getu kia mbere kia ndeto chia Meru TV oreta na mbere nuthiatira kimitandao yo kinyanire kiri kugwata ndeto akathumba ira chithirite chikarika Meru ome ya Meru na kinyande guru na yetu yonthe ya Kenya ukaita kuraya itochokerete na ndeto ingi. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Kuma kongone ka Meru ni kuonekene inya nguhataniro na kuthegea Jumamosi iji Meru TV ikoreterete mubango jomwe koro mome gukungwera nkatha chieto ontwere na ikundi bya bata biria bikureta mugongo amwe okiri gikundi kuri nkorokia gwika muthitho na gwakanera andu aja ne ubioneki biakagwa ana bakathoma
na kwirebera uturo bwa ruju gwatanira natwi tukwithurire ngono cia gwikanira inya guciurana tukimenya wega bwa ikundi kiri mugongo ugakorokirwa ni mubango jwa mwekoro mume Jumamosi cionthe kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro aje kwa Meru TV ureteri ni Kairuthi wa Kinyua ekoro bagakuria bari amwe mugongo jogochioka. Mnono thabo wetana mbere na kuthiatira Meru TV ukulukira mitendo yo kinyanire Facebook na kinya YouTube na kinya tuthiatira akiri Signet na Pang Meru TV na nkolo kino ndo bakona kanya akawitira no kuthiatira ndeto na kinya mibango yetiro tomba kwithira atwikuretera kaita konde kuwate weni kire chunchike tuge bile kendeto chia Meru TV oro wambeta mudoni wa kiramana amo na lelo etwa mathithio ni Paul Wangojiri akariba kumantere chia tharakanthi bachumirite na kumba kwithira baika no tongeria boye kuru bakiwa tongere boye kuru ibo kwithira buke na ndu kimbire twanya thirikari na kinya utira akwena weti na mbere abo kumba kwithira bukioneka nthigurune na bune nyuma ya kambuni imwe ya unduthuirie kumenyekana ya Polytrack Africa kumba kwithira ya nampumi chionene ntuwe kuru kana tongere be kuru abethirite batongeretie kwa gichunchi ikinene kwena mwe kuru kumenyekana ya Honorable Faith Gitawo kumanterechia kuma county ya Nyandarua urombete kwithira akinengero gichunchi kia 73 akumakiriana athiatiri ne simbia muwe kumanterecha nandi na gichunchi akia 69 na kinya kithiatirwa ne Susan Ngugi Mwindu kumanterecha Tharaka ina gichunchi akia 67 riboti ya mwandiki yetu wa Ndeto Ndagara Waiguna. Kere ripoti rera kere Polytrack Africa niombete kuruta tongoria bekuru kana jumbe ba county bekuru 15 barabaruthite bwega mwanka uju Honorable Faith Gitawo county ya Nyandarua tongorete na gichunje kia 73 bagwatanirite na Rabukami wa county ya Nyeri Cynthia Muge wa county ya Nandi akithingatira na gichunje kia 69 Honorable Jane Kagiri wa county ya Laikipia akithingatira na gichunje kia 68 Nwe Susan Ngugi Mwindu wa county ya Tharaka Nithi akiwatira na mbenya na gichunje kia 67 Fatuma Abdija wa county ya Wajir akinga namba 5 Chebata na gichunje kia 65 ikumania na bobo akari Tharaka barutete kugeba gukonania no tongore bamwekora na babwekirite anene ngo cokia nkatho muno no ntubwabo na nkiongagera muno ntubeti bathikirie mutongori ore na maendeleo na mutongori ora gukonsindwa na ara mbere tumugwate mbaru tone kaithira gatutethia muchiari gwa mwekuru no gwake na mwana no ntutarira mwana mwekuru athimu aratini mana achiara mwana uyu akariata no amonkagia no amonanagia kinya bioro ni mwankaga kura amurera mwankaga kura wana thaino turi muchiari wa mwekuru utiero mwana wake kuraga ki mwana wake wanoke wakurite atene ni ndakenere muno ndamenya kweri mwekuru no aruthe mantu manene nontu mwekuru tikwambiriaga ukinya kuma kaumo mwekuru ethirito ne gwetare yake nontu okaya koigwa na achiarire yechu ana Tharaka Nithi ino baino amichiare na igakara mauntu mega kogu ningukenera utongoria bwa mwekuru uju agaba kiringithania utongoria bwa mwekuru na muntu murume ibogete mwekuru akaya kunengerwa akanya ga utongoria bwake na mpomi chomba kwithura ikionekana na inya nene antu arome kore bantu bakinyaga bakambiria gutukiga lakini mwekuru atikiga mwana nontu uga mwana wonde mwega muthuku nwake na nontu bogu utire mwana nomwe athiana mbere na kuigwa agikiga omba kuigwa muntu murume bukithia orera no awe kuigwa kwira mbetera mbuye no atigwa go mama tigwa nagu lakini mwekuru agwata kana gake njara akathina ko gwara kathi wana akauragwa nako wakagwete njara ndi muntu murume gwogu nkunga mukono utongoria bwa mwekuru nontu wanatoka choba muji mwekuru athiana mbere na uchubira muji ti muntu murume mwekuru
na kinya ngukua na kinya mbi ithia na mbere na ukatha mwekuru nuntu na wewe mantu mimbia bya kuria mwekuru wo ino wakathi na mbere na gutethia rekana no gwende wanakuru yiye mwekuru nkeruki ya mbio ya mwene wa mujie agaba kenda tongoria bekuru kongereka maobisini na kinya kiri siasa mono kiri siasa ja mwaka wa 2027 bakiuga kuri na batekuru kuthurwa kiri itebi nene ara bakiaria borotithiritio tongoria bakonte tharakanithi lakini tothure mwekuru gwana tigo tuone utongoria bobwega bo mwekuru ta bobo chuchania thiete nabu rutire ta kathongo nkume tweraga ito na banko bweta murume ndurani na ito akuthurire na chuchani rutite gwira mbega muno mwari bwega tarimo muno nuntu bagwire no rutirite Tharaka-Nithi county na thimbere na kurutira Tharaka-Nithi county gogume rutirite turienda gwetia utongoretie Tharaka-Nithi county gogu mpaka ukinyara rutwari nkathi na mbere na kuona ya kwamba chuchani akaomba ngugi no ntukareithire kiame kia PSPC kege kia Mwangi Kĩonjũri kwaria guma tiga aomba kuigua ukareithire kinya ndeni ya Western kana Central athuretwo ai munini wa mutongoria wa kiameku ikuonene ya kwamba wanatio tinga Tharaka-Nithi tubateri kuigua tukiraithirie ya kwamba wabobara bakuona baba baingi gwogu na tatio wende tio tore akumusupport na nakungwa mukori ikira kibabangi ikathagiria gwire mbegera erutikite Mwangi Kĩonjũri tukumucokeria ngatho nuntu bwa kiama gikugia TSP ikwerugamite nakio na athurwa nao na ibwega tujucirie mutongoria gwetu ari munini gwake kuma gĩcigo mũnge kĩa Tharaka nkĩribotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndagara Waiguna Iwe muno mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara Waiguna no ntuboriboti una njira ikinyanilite na nyuma ya mbura akumba kwithira ikini yako kaita kara yanende akariba ntere cia ntumburi bachumirite na kuria thirikari ithira ikibatetheria kuona bya kuria no ntubo mparande barumirite anene ruterura bakwa kinyandithia cio chithire tirumiri anene ni mparane ndi beromba thirikari ithira ikibatethia na bya kuria na kinya kona kithira no bone ruo irandithia cio kwithira ikinywa riboti ya mwandiki wetu wa Ntheto Mwende Olaibuni akariba ntumburi wa ndini ya kibiricha ni bagutariria kinyamara kirabari nakio nyuma bya kuria birabara ndite miundene yo kuma untu bagwa kinyandithia cio kaciugwa no ntubo wacia bya kuria rĩrĩa njĩra tũtirerĩgĩrĩte nĩ irio arĩarĩte na inya mũno nontu mwanka na ndĩ nyogataga miundene yetu gũtirĩ kĩndũ tũmenya kũrita na batũ na ndĩ twĩnana tũgacokio cukuru twĩna manto ja maingĩ ja kwendeka na mwanka na ndĩ ũra kũrarĩra gũtirĩ tũmba kũthithia ng'ombe ciatũ igũkimpara na antu bate na mbeca cia kugurira ng'ombe irio na twina miaka iri na arua kamwaka kare kaimbere ndera twarire tuonete tubia kuria tubukai muno na thaiji twina miaka iri tayari tinga iye kung'ana kwithira tutirari na ngai kung'ana na bunge ng'ombe cietu cikwambiria nya kuthira impara tugutwara ruji ni kenda tumba gwikira no sukuma ira yumba nya gukaranga kithere ndene nja cietu ira turi na kinya mbere mweci mwao kinya ende ukatwa ambasari chagwikia na sukuru Januari mparerere guku tutiona twana tugwike sukuru tugaja kioro kenge gwako sukuru ara ntumburi ogware muntu atenyiri kinya gatindo mwakira kioro kya ngoroba imbio kuthithi koloki bariwa kinya nyuma ya Rais William Ruto bayekira wira ni aba milioni 500 cia gukiria murandi joruwe yokirwa water project gutero ibona na ithena bari ya bonene ambeja twaerwe ni president milioni 500 lakini turerwa mbeca iji igacoka kuriwa na faces na face ya mbere tureri tukanenkerwa 100 million na monka thaiji mbeca itumbite gutukinyira so gatukuria mheshimiwa wetu Mr. Red Kiri na kwinyinya gukunena muno na tusukumire mbeca iji ciumbe kuma nkulukine bakuria tongeria booti ela kaita kabetete na mbere na campaign no bobalikana no baretera ruwe kuntuku tongeria bara ure tukamenya ukauga tu tamu tukamumenya ni ntu bangu iria ritite ntumburi batwi no ntu atukaria ng'ombe itina murithi na itukuromba ngavana batwi njutegere kinya kware mantu babethi njutegere antu bakuru obatwire bya kuria turiromba jumbe betu muno mheshimiwa Red Kiri kethoromba tutethia nturejere nda roje na iroje twagite tukaja kuona roje tuomba kwithura tuking'ana ripotera Meru TV kuma bore mbeta wa Mwende Walaiboni
Ikundi na kinyama kanisa ntereche yembi bori tuoche manena kwiyamo kenda kwaranire gutigira rutero rukureka akuithira kwina makarika ja ana bani niba kugwatanda je mapema na kinyo tumiri budhu kubonda wa Chiambogita. Akiariri mathio kiathone kioturia nthaka nteresia karicho antu betwe kiongo ekembeno the Reverend Isaiah Kungutia no kanisa cia Full Gospel na meneretie kuingia kwa ngurano cia kainda na nanyi utomono nubatekinyetio kurunara kuria makanisa na ndwangi cio karia mwiri uyu wembe ukwa milontobo na ritho ringi no boyera ntaira kenda na baumba kuthoma na bona na iru ya kathurumu yate bui kire ene to emeru to kuibwa na to kona ati itu number 1 kire biba sema mapema itu number 1 kire na banda age miaka 17 16 mwaka ya 13 no kwenda mwana aineu inkoromba kinyasi ali beto bamenyera na beto mwana ayata kwera kabetera kubuye ukutuku uteo kwetere kuri yetere kuri mubaka na kwetaka kureka na mtoto yuno to uteje mwana wa ida skuru o mudogire maisha tafadhali inkuroba ashari beto kolejia na beto na beto no batsie nidhamu beta kanisene beto ba maikira Mungu ke manto yaba kuvidia na antubange na bokule na bo antubana na kinyamo aina tabia mbaya sia kweta na kwa tunini to ndo kade dinga miaka ba to bifile na bange ba to break na ndo kwa la naturi tafadhali inkuromba kanisa na dirikari na kinyanto banyumba 10 tuhakikishe mambo yote ya mero kenda tuzoke mero yetu ishimene ra ya tuire kumambere Wambi bo Reverend Kungutia ni boangeli mutongeri wa ikundi bia muungano nteresiembe Samira Warudioro kuria asiari ne bamenyere ananto balimira barabarene batadiri thomo ana beto lazima iruhuva to agendia na beto bale manjera njaka na ndakato chone linyecho metere na ibure ya goita no toruga no nene ana beto batekero baina tabia ndoku ndene michieto Tani bara to ya to stand diana to ba bome bie venere renare nene ibangi tise ba le ya nani tafadhali menyere ya makanisa net pastor we nangoe vena batu ere ya nare ibangi onare onandaka onatoana tuombe ibangi akiongela Reverend Kungutia na rombete awiri bantano cia kiuntuiri oti ya anabarabo tano kirindi aikia ira muno ekarika rio tano ria yeli kwa muthako mwenterezia kiego ya ntobochio igembe South Nairobi kuriri tururi ni baingi ya ngomba shemu kwa kanisa kui manto atewe taboya na dirikari tubukiona na hiyo mtu wale tulete murangiri na tuendete kanisene na atano akurete kanisene kuri na ntubange bate na nidhamu mbea baba ntano se kimero antoban ntano se kimero kuri mantu baibulwe dara na sekede turi Kenya kana kede nikaturi ndingi ite kweleka ndo ndayo kuri mubakona tani no onto tani de murangiri toina kia gonto ke tuya twara nchenga sietu na twara nyama sietu na twairwe na family baadaye anto baraba kimbero huwa mugako na tani kirwe na bara kwa na tani kirwe ba muyukirenge beto mutana na yeli euni aipo dene Kenya dene Mero dene mpura sietu na dirikari kiona nkiripotera Meru TV kumembe beta wakome wa mutia Ibuya muna mwandiki tu wande to kome mutia kumantereche yembe no tubo turetera riboti na njira ya ukinyanire na nkolokio twekira
gatanta kandeto chia Meru TV orori kana ni ndireto muthoni wa Kiramana Antune Anjeri wa Cheupe na mwananiri wetu wa mathithio ni Paul wa Ngunjiri tukochokera nkatho muno no tubotire no kututhiatira na kuona kanya kakinya tuthiatira kiri mitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube amana kinya Sigdenda Pang Meru TV kenda kugwata ndeto na kurugi kuwirirwa mibango ira tukumba kwithira twikuretera kaita kwa kaita andiki betu bonde bandeto na kinya erekerie betu Phineas na kinya Alex twabwendera kaita kakena kuluki atwabochokera nkatho no tubotire Meru TV oro ikumba kwithira ikinyanira tutrimana royo kiri Meru TV weekend wambeta muthoni wa Kiramana.